Igina Ziki Lay Hauram have an boxing my Sigi Manakale Bakun Nacha the Guinea. Yam Tagachuri, Sigi Tuisinphai Baptist Church, Nakoiko Smina. Warm welcome to Vidna. Kaishmatra Pig the Makta Smina. Taram Pinal, when it's some worship Pun in the bed the Mukta Hizabada. Smina Pasana, Amadi KBC, KBC Hamali. Masih church member madi society singa thong long hamdo pibi damakta aina so hanna hana pegi mission of the blind haba team dagi aina thagatpa madi nungai pisu ponduk se aigi testimony asi higher gadi chahi mali years loi hai kan adubu samlappa ma aina matau karamna hawrakhiba madi karigi damakta sigi lambi sida changching ki bano habase ai dum samna pa ngasigi matam sida ai dos pinzage ai si haiba kele hauram Baptist Church anudagi ai lakani ai na pisak piklingai ai su nakhoi mayam gum amadi noin uribugum ai su umuduna awbala laik tamamdana awbu school laik tamam ai su laik tamami adum ikam kham hodana ai chahi tare nipan so ko matamda hakchang sagatuna yang chinguna tha tare se jan hospital da ai le rakhi doctor na ya roi utha ko na tha ama hapta ama so ko matam ya ro utha ko utha ki mission da chali pukning hongu haidana imai pa da imung da parha to haidana adu ki mati ga ama da pure mai dum haire la saroi ba da ke mana hari bajane hospital se pudana doctor sira basu hinga basu doctor ni khutta amadi doctor samsida icha ase pitok chare ishoni mingda haidana doctor kumar hai ko matam ma da pisin matam hai se mathang treatment taw matam na aina ngasagi na ba se khanghu da na ba maram da yang ching manam da kuk ta haiga khibadagi ai se adu kimatik phimon sona tha tare se hospital leidana amadi operation to the yaro and like brain se chokok re na operation to dana brain chokok brain duna ai limit ki nerve se so ki dana ngasi ki tai mu pa ni nongai pa silai yaw bung sakhi ai ki punsi matam tu da aina blind rak matam da marum mapang singi maram da se tin bangam ki de mayamna duki mati hantana amadi shonu beki adubu aina ishobu thagali kaigi damakta pandal kalba singi marti tin mangam drama soise ashon begi marta itin duna ashon ba singna loina dana ashon ba martu dagi akan bai du oina na oirak na bai damakti shona ha pandal bibi go ai duna ina 2004 February 16 da blind school da ichangi blind school chan base like tam nan da bai ko ta chan han manate maram din imanaba singi mar tin bangam da maram na tin bai ya da maram ipana madut lai ta de khon ya put ba ta ga ni khoi se ai se wakhan pi o ya da na du da man ta thanni bani adubu ishor gi mapan da ishor gi thauja da gi amadi ima gi minung shi da gi ai 2012 da matric da first division da pass chal jare madu matung da ai se 2014 da su amuk 12th hazare madu se first division pass chal jare makhata na graduation tawre Oriental College ka matam da autonomous ki ehan han bo na oi maram na adu ki mati wa ki ngamaroi dra tam batu osira imung ki financial problem physical problem mental problem na yam le na khala ko matam da ai gi yam seniors ki Dearson singa amadi na yam senior students singa ai gi da makta corporation tv da na graduation na so ai pass to sinjare 2017 makhata bada khalle na graduation loira na kai dawina makhata bari to patare na khan tamda ishor na bu bibidana master entrance amatam selection to bidana political science Manipur University da is master solution jare 2019 mathang smai la question ina kai dawge matam 2019 sida hojiki la mineral yam Dearson na kai se computer terminal triple c ne di makha da tamina matam da kai dawge matam da ai gi wakal da power kai dawi da Dearson na haire
ibung nang master loisile kay dogi khali hai ai to bam hangre ai ko maunare adu tari nang ai na hai ki ba nang ine to ki ba nang ai pa ni ta na ki ba mayam do kaw ra ani ai kaw ji hai pare nang to da thabak tu ke ge le ge am ta da na mission of the plan se sem da ba ya da ba ni maram ni ching da ngasai ye koi ai mama se sapi ke ba Jaiche Roben sapi ke ba Christian da to ki mate ya me adu bu luching bana ya man ki bana tung in na ba lai ta ba maram na tung in da ba sing sin bhap ta ba ta da ba maram na adu ki mate wa kai ha ba do madu do ai khoi ki society ai khoi ki blind ki marak ta handicap ki marak ni kana am ta luching bin ba lai tre na ibani na am ta samai na sem ma ta ro si na ta bai ta ma se mai ta re 2019 sida hari ba triple C se tamna aigi net exam national eligibility test to koi college ki oza ba bi ana ba masi se try to se lage aham da try to 2018 da thoki di ani shuba da 2019 ki june da july da thaki ishor ma ishor ki board na se net su clear to sakhi madu da ke na khale ai huji ki tawda ba thabak sing se mathang mai pak la ga so ishor na hak yaw da di ai ke su mai ti ko ai kana su mai ti ko wa se ai na smaina khanjai maram di kai no hai matam da ai gi hau gi matam da ai se ahum lak operation tawi hai ba han bi che hi du mai tawe 1990 8 9 dum di chap sam ka re ai 2002 da su am operation tawi hai ba na bu di chap man 2019 da su ai November gi date 13 si hai ba ai maru ai gi naw hai tare Jaiche Roben sa vishal sa minaraga halako matam da ikang kang ho da se waje ke jara pot lai bis sai sa mi che mom sin gi ko ngaw ki chapam khang gi de adu Roben ne adu ga ai gi naw pa ko am sa bin ma mo ne kai to bi laga yum na pusi ne matam da kai doge hai matam da ai se hospital da pure si da mo ko na hai re noi si to ge ta gi paisa ko deposit thamu 1 lakh deposit thamu na hai ro madu da kai ma se ka pa hore rims pure hafta ama le ga la on hai hafta na chadi ya roi ai scan mai MRI lagu da bai ke am lagu da se doctor na chadi ya roi ha da makta upai le tre noi ji rasmi de city da pu gira na chadna city da pu gira ni se khallo wa ma da pare si ja da ni pu ro ke na yum sunak na ram ne na si ja se ai ji langol le ni swain pu pu matam da kai do ge matam da si ja da pu si le operation to di ya roi ha ne se operation ki namak tawi sana matam dai se November 20 si le se operation to ki matam da kai dawi na operation to bai karam ta khang le ho ai gi si ja da lai ba se security doctor nurse mayam na ki mating ai maram di kai matam da si ja hospital si ja se blind ge blind ngai tang ngai re ba kai gi no matam si ishona ai gi namak da nungsi bi na blind mayam se thabirak pani kai gino matam da shola bai da makta asol ma kaya la ga pangal happy re chan ba ya da ba haina ba ya da mayam da blind mayam la bi na student mayam la bi na haina bi na operation na mai pa ba tawe lumidang lungdang operation de 20 ki nungdang se ai mang da kai doge matam da ai ki punsis da ai se hoje ka operation ni nungdang se wari wai happy ken mai jage ke no to matam da se blind oi ra ga anga matam se si ra ke suicide to ge ha gi stage for yom nam ne se adubu ishona dum mathang loina bibi tamta ngasi gi church gi pulpit si da ile pa ngam jari bani hai bade 20 si gi nungdang da ai gi mangda masak khang de kana no ngau no amati jaisu pai da hanu mak na kawe e ma min kawe Happyson hai da asum da follow o wa ai se ole ola matam da hari ba misna ture tu ki wang ma lepe en wang ma lepe maha na kai hai karigi na hak sondhari bano karigi na hak kari wari bano nang na Matthew chapter 10 verse 28 paraga kari makhata ba na hak kauli ki bano ma hai pau Matthew chapter 10 verse 30 to the yauri bane hai na aise nongale mikap thok matam da aise kappe Imana hai manda kari kap di bola wa ima da na hai ma
Bible pura lay bra lay kay lo ni tang ko ni pa hali mat ima da pa matam da kay hai matam Matthew chapter 10 verse 30 di aw nahaki samdu bo maru mo bo ina masing thi dun lay ka bani ya madu pa imai ba is ko na rin gappe imai mong da smai to da hanoga na hai da me ya madu dei ma Janova, nang si ko happy. Ishon se ba do da wat e to. Imai ban se ko da kap ini. Ado ngasi di kai doge matam ni ishona bu bibi duna. Hai na bang Matthew chapter 10 ki verse 28 ta hakchang bu hat ngam laga thawai bu hat ngam da makoi bu ki no da ani mak thawai hakchang bu hat ngam laga nurok ta mang ham ngam ma ki u ha bi Pandam da madi aina war basu aina nangla basu nuai tra basu Matthew 11 verse 28 awana nangla ba ai na ta lao aina na khoi bu thab bibi gani ha bagi thauja do gi matungina ai ngasi gi church ki pulpit sida madi masis da lepa ngamni bane ha base ai church ki member ko ai pun mak pu aina haijaning mani aduna Nakoy taram na opiba sig na magtiyam thagachari makhataba program sing da su ai ko corporation BBO have a say ai hire ga sig ding sin reason jeriki amen Bible dagi adigi issue gi hai gi phani yam da khangdana na poi da passan na pibugum adigi atamato per preachers in the pibugum na poi pibiding amoi adubu apoi na luxury basidi apoi gi punsi wari apoi na satari gi sekra
adigi apni punsigi life ki testimony share ka toga leiriba moina naha sing sita pning kitang thogat po oiraga shu apni hunta di chasi na kalaga lakjabani ishor na pun maku maina thong habai bai damak adum apni myam su loina bai damak apni myam ishor da thagat ko phungdok si habise haisani Usibushna sing brother Happyson nasu apni tambigre kari kita buktan mission line asli photo bra manusia singla pa pandire hojik si apni sigi khun sigi oinadi ai khangjare apni gi khun tangkul community da hairo adagi di apni gi gaboi gi community da hairo apni gi mau gi community da hairo praman gi wani christian ne haiba gi wani naha kaya amadi amambagi dabe da chalaga nei ramne musibisi apni gi da bukta apni prayer to butakar oi ado Tuisinphai village ki youth sing si karama phibam da leibno haibadu madi ai khangjadre adabu youth sing si ishor gi thabak torabasu athem mudu laktana bai damuk ta koi ishor haijaba masu ta oi haibase apoi team gi achaba thajabani aduna apoi matam chuppada athem mudu gi tadana ba si koi ishor ya kana haijaba matam haibu oiri mara maduna apoi gi shola bo punsi wali sinasu na koi encourage to bo phanglabdi yam ngai jagani aduga loina loina na apoi cities the activities cities the Toribam na pagi warm welcome adin na pagi seba mayam si ubo da pagi ato madi peli misai si hek jan baga pas na pagi welcome to Roben sida blind sin dam si pagi real garing da matang samuga changi quarter da ko aduga mafum da na pusale aina preaching mo gachale pagi ukhul da Calvary hospital la male ado isin da si purga chachapni chatpa matam da Okay, si pare sana sam apni chami pare sana sam magami mana ada to nupi mana kaya hai bo as ako si real kari la ko mali ko mi mana pura samaga pusan bi ba pare sana samaga pusan bi bu ura mana hai ni ko ado ina phagi do chumi ko si real kari ko bani hai ni ko ada ki this is the activity to go mutam mayam se ai da to rain the itom the level class chahi mani manga like tempuri wari adigi aina sagi nong ta matamda lambi da chatpa lom da gi mi na matin pagdiba ona trailer na pigi blind stick to fire da chat luga college ya na machat pagi adu master to le ama MBC church da aina wari li bo matamda wari li bo lor ga hafta among le ga pengun da testimony si matam hai na ba organization me among le ngota to ro matam da ina realize to oh akoi pastor na hai riba nang ishor na nang bu tai kong pa lem na thar pa lati ishor ki ka ro kha matik ma oina na ban nang kham bane chi chumina ai khule maram ai gi testimony to ta ga shor na ason ba ai gi wari to ta ga pun si ka reason ni na khallam ba mi si adu ma di shada lai jo ba mi si adu ba amam ba thallam mi si se kumning thoga to phangi na ta ba ai sho harawe adu ai khalle oh chumidana shor haibu wani khallu John chapter 9 verse 3 se kone pabu matan da kai John chapter 9 John Baptist magi chapter 9 wari si me amsu khambir lagani na khalli ko Prabhu Jesus Christ ga magi sebok ka lambi da chatling ga magi sebok na Jesu da hangi Hey Prabhu mahakna mitang na pogli base magi sebok do na mabitang mo na ba ko urmi ubudga magi sebok do na yan ngap do na hangi Mana sunna mitang pogli base kali gino magi pap te gira na trugana mama pagi pap te gira na hu Jesu na khumi mo no mama pagi pap te gira te machi mana pap te gira te adubu mahaki mapana ai matik nga oina na ni amen aina khalle matawgang na mitang na ba hachang gi ne spoina ra ba aina ramaina magi matik nga koi gira haibai gi pafum do matam mada aina testimony share do budula so chap chap ni mada pi ki ba adu digi ina khalle oh so na isi ta ko man ta tara pa ni apai pastor na haibu gum na ari mada thar ko oiram do cha ni ne apai si ishor gi mami lo le sem ro ba mi ni na ai si nem no mang be ro mi oi ba ni ne na khalla ga sing mo mission na ba se to gi ai chat na le kyu adu na ai chahi tara ni koi se ai mi mo da bible tam bi like ti mi mo da apai ki preacher gum na ishor gi opao tapi gi so ni adu ai ki testimony si ishor ai mo da to bi gi do hai ra da na ha kya ma
ning homa phone adu gi damta I ishor gi minga amro de yam chu thari man ishor na in the instrument am with the sin of it is go with the hang the bo hang nam ai ready oi ri bra where are you standing now nam hojik mafam ga de left ri bra ko nangi leiri ba punsi ki podlu maduna ishor da chanjar ga leiri bra natraga na nangi leiri ba podlu maduna ishor da gi lapthok ko mise am oi ri bo hai ga se hang be ba wo hang ni ko se business se akoi ki merakta Roben na say Roben am tang lepan piyo Roben si kharam bane lagi ni mayam na suma si adum khang be wiram ga ni na khang ko hamiyo Roben thank you very much ma ki pun si wari si ka rabdi mit udra ai bo da no moi da thau me moi si ma ki family ki wari ta rabdi mit da ba ai bo da podlum pu mo moi da ba wari me ma ma le ma ki pun si ta challenges oi ba Masi totally blind ni sungu udamne. Adu ko mena na kaido ba maki mapasi su like activity blind vision po. Kandring se ko se binau se. Wari ta ba di adum ilai ko mamani. Every breath I breathe, let a rain of your presence follow me. Everywhere that I go, Lord, let your presence rain on me. Let a rain of your presence follow me. Every day that I live, every breath I breathe, let a rain of your presence follow me. Everywhere that I go, let your presence rain on me. Love divine, joy speaking, overflow in my soul. This heart of mine is refreshed and rest in your presence. In your presence, rain on me. Let the rain of your presence follow me. Every day that I live, with every breath I breathe, let the rain of your presence follow me. Everywhere that I go, let your presence rain on me. Love divine, joy unspeakable, offering this heart of mine is refreshed and rest in your presence. In your presence, rain on me. Let's go to the Say, let's go.